omukoro gwo kuja kuza emyaka 40 Bishop Nathan Ibrahim turyamureba yagukorera mu kanisa ye eya The Star Cathedral. Nagira ngo akajuna ine emyaka 17 ari kushoha ha nyanja eyakatwa muri Kasese. Abagira emyaka 17 mukuru right now I'm leading or heading to 57 years old. I have one wife. I have, I think Judith reminded me, 7 children and 11 grandkids. General Muhozo mu butumwa bwe obwa mushomerwa Baramu Barugahara yasima abanyadini omurimo gubarukora mu ihanga. I am aware on special assignment, but I've delegated my vice chairman, MK movement, Barugahara Balamateni, to represent me in today's special service. Omukoro gugwaba gugenderiro kumarire kanisa eya The Star yetwire neyombekwa 500 million today. Netobasa kurondana sente zirubingana miliyoni 5 erizoba. You don't hear me? Tumapurira. Together we can. Twana hamwe netubasa kukora. Yo kurambiyo tibikari tabukoro gwana hanga kurebeka. Okuborera kwa yebemerwa pastor kurwo mu ihanga rya America Joel Creeker owashaba abantu okusima no kugumana batina ruhanga. Bandi betago kukizibwa. If they need a touch, bandi betago kukwatwaho. my touch will not help them. Okwataho kwanyoto n'abayambe. My finances are limited. General Muhozi yasindika miliyoni 10 aha kusima oku. Umuganda abikiriza bashabwo kusima no kwejumbira mu mirimo y'entunguka kandi okushabo kwahebwayo Pastor Wilson Bingana obu yaba nashabisa abikiriza omuri Nyamuyanja isingiro. Nahakwihire n'ekindi oyina okushima Mukama n'obwako batine kiyakukolire konka wabo ina magara. Haleluya. Oyina okushima Mukama habwo nchoruhu. Oyina okushima Mukama habwo kuba Mukama. Na n'ekindi oyina okushima Mukama habwo kuba noha. Omujwekero wa president wayegita habikiriza aba omukushaba ko nawe yashaba abikiriza kwetebekanisa zo kurugo mu nseji batini banja na muntu wena no kwetantarira kimwe kwebaganisamo. Oyetebekanisota haza yomburu n'umwoyo byona byagenda nari hine cyazo warhanga umwita bikora emirimo yinkora ruhanga ni wabajyo mujuzi mwitine kitabo cyarhanga umtina indukushaba ukashomera ibitenishemerera ruhanga nane ibitenishemerera muntu mutahi wanje oguhona yashaba abikiriza okwejumbira mu program za government. Mwene umurango gundi kutera abantu mwene abashobora mukanisomo abampurire n'abakundeba n'abampurikirize mureke twejumbira mu bintu byentunguka turyo mu ntaro turgo mu kurwanagana. Gashakwa ari waswa na Ruth Nwamanya.